Amakuru y'imikino tuherera no mu Rwanda ariko umenye ko ibyabereye Munich Football Arena Alliance Arena ari bitangaza kabisa. Champions League finale ibayemo ibintu bitangaje abantu bataherukaga kabisa. Sinzi uburyo abantu bari bubifata, ahubwo ni ibintu nyine abantu batangiye kumirwa. Ariko Amavubi nakubwiye ko yamaze kugira muri Nigeria kuri uyu munsi, akaba yageze saa 9 zo mu gihugu cya Nigeria, ari saa 10 zo mu Rwanda. Nyuma rero akaba agiye gukina imikino ibiri ya Gishut n'ikipe ya Nigeria, acumbitse muri hotel yitwa Golden Tulip Opera Hotel. Ikaba ari hotel ibarizwa mu mujyi wa Agiye, rwa mukuru wa Nigeria. Hanyuma ikindi wamenya nuko umukino ukurikiyeho, umukino wa mbere zawukinira mu rwa mukuru Agiye, hanyuma umukino ukurikiyeho ni imikino ya Gishut yose n'ikipe ya Nigeria bawukina ahantu mu mujyi witwa Constantine City. Ni umujyi ukomeye cyane hariya muri Nigeria. Abantu rero twiteguye ino mikino iri mu kwezi kwa gatandatu, mu ntangiriro za kuno kwezi kwa gatandatu, twitegure umukino uzaba uryoheye ijisho. Imikino ya Gishut Amavubi yitwara neza, reka tubitega amaso. Nigeria ni ikipe ikomeye, yatwaye ibikombe bibiri bya Afrika. No ikipe ifite ibigwi, ni ikipe ikunda kwitabira igikombe cy'isi, wumve ko ibona iyo tike nyine. Ni ikipe ikomeye umupira w'amaguru ku buryo bugaragara, ku buryo kwikoreraho, kuyipimaho ni ibintu byiza cyane. Ni urwego rwiza uba uri kwipimaho kugira ngo urebe aho uhagaze. Andi makuru ari nuko nakubwira nuko ikipe ya Young Africans yamaze gutangaza ko izakina n'ikipe ya Rayon Sport umukino wa Gishut tariki 15 Kamena 2025. Ikipe rero Yanga ibarizwa igihugu ikipe yo muri Tanzania, ikaba bose yabitangaje ivuga yuko Rayon Sport ndetse nayo bigomba gukina umukino wa Gishut kuri no tariki Kamena 2025. Kugeza ubu niba aratangaza niba umukino uzabera mu Rwanda cyangwa muri Tanzania, ariko byagenda kose ushobora no kubera muri Tanzania, cyane ko Yanga ari gutegura ino friend game. Ese umukino murabona gute? Murabona umukino uzaba ubitsi iki? Reka tubitega amaso. Ikipe ya Azam Football Club nayo ni ikipe idakunda kuvugwa cyane, ariko icyo nakubwira cyo nuko hari ibintu byavuzwe yuko uwitwa Mamadou ukinira ikipe ya APR Football Club, bivugwa ko ikipe ya Azam imwifuza. No Munyamaritania rero ukina mu ikipe ya APR, ukina imbere ku mwanya imbere mu forward. Ikipe rero ya Azam ishobora kuba ng'umushaka, ndetse yatangaje ko ikipe ya APR niborohereza rwose biteguye kugura no mukinnyi. Bivuga ko ahagaze agaciro ka miliyoni k'ibihumbi 100 by'amayero. Ngayo ngoko ibya Mamadou mu ikipe ya APR. Ikipe barateguye nayo mukinnyi kubona bamukize kuri runo rwego, bigaragaza nyine ko afite amasezerano kontra ikomeye, kontra iremereye byatari, ku buryo nyine kumushyigura mu ikipe ya APR bishobora no kuba byagorana. Nuko bimeze ko naga transfer k'ubwenge mba nkubwiye, ariko hari nakandi k'ubwenge ko muri Arsenal. Umukinnyi Lewis Kelly biravugwa yuko ikipe ya Real Madrid yatangiye kumwifuza. Uyu mutipe bamufata nk'agapeti nyine adafite gahunda yo gukina, nta mpano, bamubona nyine nk'umwana wa equipe ariko utaratangira kuba yabanza ari kuri level yo kuba yabanza mu kibuga. Ubwo ndavuga nyine kuba yabanza muri 11 ba mbere, ibintu nk'ibyo. Ariko yaje kugaragaza urwego rwe cyane. Imikino myinshi ya Arsenal ya nyuma bagiye bamwifashisha kandi akitwara neza, agatsinda ibitego ndetse agatanga n'imipira ivamo ibitego. Yagiye afasha ikipe ya Arsenal ku buryo bugaragara. Ariyo mpamvu umupeti bamuhembaga, ubundi bamuhembaga ibihumbi 4 by'amayero, maybe kari ku mwaka. Hanyuma ni no ku mwaka already. Hanyuma kuri ubu ngubu bari bamugize ku 70 by'amayero ku mwaka. My goodness, urumva ko rero urwego ibintu byafashe. Lewis Kelly mu mwaka umwe amezi make rwose amaze kugera ku rundi rwego. Ikipe ya Real Madrid rero yatangaje ko yifuza kumuzana akarerwa mu bandi bana, nkuko bitangazamakuru bya hariya muri Espagne byabivuze cyangwa byabitangaje. Hanyuma murabizi ko isi yose abakunzi b'umupira w'amaguru bose bari barangajwe imbere n'umukino wa UEFA Champions League, n'umukino wagombaga kubera mu kibuga cya Danje cyitwa Munich Football Arena, ubundi ni Alliance, ariko na ahantu harenze kabisa akunda kubera amafinali ya UEFA Champions League n'andi mafinali ya Danje, indi mikino ya Danje, kuko na ahantu heza. Ukuntu bimeze rero, ubwire abakinnyi bari babanjemo ku mpande zombi. Ikipe ya Paris Saint-Germain yari yabanje
Donnarumma mu izama n'ubundi, Hakimi, Marquinhos, Pacho, witwa Nuno Mendes, witwa Vitinha, witwa João Neves, witwa Fabian Luiz, witwa Doué wagize na match nziza, Cavalieri nawe watsinze igitego, witwa Dembele nawe witwaye neza muri no mukino. Umutoza n'ubundi ni Luis Enrique nk'ibisanzwe, Paris Saint-Germain nguko ko yari imeze mbere yo kujya gucekera n'ikipe ya Inter de Milan. Hanyuma Inter yo yari ifite muzama ya Osama, ifite Pavard, yari ifite Acerbi, yari ifite Bostonio, yari ifite Demis Freyes, yari ifite Balera, yari ifite Kalnagulu, yari ifite Mkhitaryan, yari ifite witwa Dimarco, hanyuma yari ifite n'uwitwa Tulamo ndetse na Lautaro. Bose bari muri ekipe ya ino kipe ya Inter de Milan, ikipe yaraburije kabisa. Ikipe Inter de Milan yanditse amateka muri Champions League rwose. Umutoza rero nta wundi ni Simeo Inzaghi, umutoza Inter de Milan. Ikipe yahuye n'inyatsi kabisa, nago yaraburije ku gikombe cya champion, none niraburije no kuri Champions League. Habe no niranasebye, nta nubwo ari ugutsindwa gusa. Ikipe rero ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Visit Rwanda, cyane ko abanyarwanda benshi bari kwifanira Paris Saint-Germain nk'ikipe ya Visit Rwanda ifitanye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda mu kwamamaza nyine gahunda ya Sura u Rwanda cya Visit Rwanda. Abantu benshi bari inyuma kabisa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yakiri umupira mwiza nk'ibisanzwe, itsinda ibitego byiza kandi byinshi. Ku munota 12 gusa witwa Kimera amaze kugiterekamo, ku munota 20 Doué yateretsemo, ku munota 63 Doué yongera aterekamo, hanyuma Tubahaye ku munota 73 aterekamo, hanyuma witwa Mayulu ku munota 86 aterekamo bawa 5 bita bitanu kabisa, akura ubusa buri nta na kimwe habe no kugerageza mu izamu, ndetse banayirusha rwose. Ndetse abantu bagiye bareba amafoto agiye atandukanye, harimo umuntu wafashe ifoto ya Mbappe usigaye ukina mu ikipe ya Real Madrid ari kureba ino match, bavuga bati batajya kumwe bandimbo ya Kasongo, bavuga bati weho ibyawe nagahoma munwa, iyo uri muri PSG ubanditse amateka ugatwara Champions League bikaguha n'amahirwe kwegukana bya bihembo byananiranye y'umupira wa zahabu muri Ballon d'Or n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ubu ngubu witwa Dembele niwe uri guhabwa amahirwe ngayo, nguko rero witwa Luis Enrique mu mugoroba bamuhiriye, witwa Simon Inzaghi we n'ubu aracyari kurira yo kwarika, yabaye nk'uruhinja, yabaye nk'umwana wanyweye igikoma, nk'umubyeyi wanyweye igikoma cy'umwana. Ariko ibintu mba mvuze ubu Nitwe Innovative nitwa Kim. Hanyuma ngana ku musozo wano makuru ya sport, ndeka mubwire ko nyuma nyine y'ibyabaye muri Champions League, PSG 5 Inter de Milan ubusa. PSG iracelebra umunara w'Ipari urakubitamo bashanyira. Urabona kuno kuntu bajya bafata convention, Kigali convention, bagashyiramo amabara yenda y'ikipe y'igihugu, amabara y'ikipe runaka, bafashe umunara bawestaramo amatara ya Paris Saint-Germain, ibintu biragurumana, abantu bavuza induru bati kabisa ni celebration ya danger. Gusa igitangaje ibintu bari babikoze Paris Saint-Germain itaramara gukina na Inter, abantu baribaza bati aho ntemwamubyirinye mbere y'umuziki, ariko burya ukora ibyazi bavuga ko akomeza agira. Hanyuma witwa Carlo Ancelotti wahoze atoza ikipe ya Real Madrid yivuyemeje bundi yerekeje mu ikipe ya Brazil, ikipe y'igihugu ya Brazil, akaba agiye kuyisubiza icyubahiro yahoranye nkuko yabitangarije ibitangazamakuru bya hariya mu gihugu cya Brazil. Inkuru rero ari nuko rwose ubu ngubu ari bwo yagezeyo noneho nyabyo, ishize byavuga ko nyine azerekezaho kuyitoza, ariko uyu munsi nibwo ya Carlo Ancelotti amaze kugera mu gihugu cya Brazil, aho agiye gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil. Avuga ko rwose afite intego yo kuyisubiza icyubahiro yari ifite, yaba mu gikombe cy'isi no mu mikino mpuzamahanga ikinirwa muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa se Amerika Latin. Nuko bimeze muri sport, ntekereza ko ntakomba nagize ngo mugirire wakiyanganywe duha like na comment, ubundi ugakanda subscribe niba utarayikoze, ubundi dukomeze kubana amahoro neza. Ndagushimiye cyane.